Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua Manuela Magelia Matarlactan Chipaujan Kichkan Ogilegon Palegona, Cajayerique Revista Semanal Rimarininchi Chega Mulanguasilia Mayachta Chalia y Keman, Liapa Willaco y Conata, Jeperico y Cusparico Ogilegona Palegona, Revista Semanal Rimarininchik, Yasanchinarico, Kai Patachahi Punchao Kunapi. Que Willagoy con Atunjegos Parigamos Canchi, siempre Willagoy con Achamuchkan, Kae la Manta, Liachtanchi con Amanta, Rico Gilecona, Panchale con Achena, Carique, Chenaga, Achigap Chelas, un genere Willagoy con Ata, Punta de Perda y Tanchipa su temperima cuicule, una rique oranchic 8 de la noche con Achkanchik, a sábado 22 de noviembre, wow, Gilecona. Pan y chalaycona. Aprovechamos que Villacoiconata, Chicapchay, son choquilecona, palecona, porque Villacoicona, Cachcan, Achcalaña, Ricao, Liachtan Chicuna Manta. A Caisa Chacoitorico, Gilecona, palecona, a Jayerique, Ao, Scoy, Payachon Chicunapa, Mamita Conapa, Huacha. Panchanchikunapa oveja chalan tareke kim sachung kapichkan mamaya mama chayagare kiliapang huliking nya chikiliapang capital ninjirika chaynya wawkhilego palegona kim sachung kapichkan oveja tareke chay monte alujokona porong alujokona Waño rachilan wawqilaykuna pallaykuna chayusikay paychalinchikunariki waqa kuchkan uwiqachankunata riki mana ñarikullaspan ari chay pasakunriku wawqilaykuna pallaykuna kay llaqtanchikunapi kaqaynichkan abuelita chaynataq panichan uñañachan nisqanchirikaw waqakullachkanku porque paykunapata riki wañurachin kimsa chunka pichqan uwiqakunata kimsa Alujukuna ningrikao, maipi pasa con kai wawqilaykuna pallaykuna chiara pechiara llaqtanchik kai pasa con que chiara nueva provincia Cangallo región Ayacucho arichay pasa con rico wawqilaykuna kai achilla y pachapi chay kimsa alujo pipa alujón rasporon alujuchay ukaqnin Ambisino pasó algo chay imainara pero ninguriki kimsa algo riki yay corullas corral ningman pawai kullas naspas kimsa chunka pichhan oveja tapone wañura chilian wawqilaykuna pani challaykuna paykuna pasotin merikao Paulina Ayala 74 años y Luis Ayala 76 años ya ancianas pero wawqilaykuna para ancianas paykuna qarikao ya nisio ancianaña kasqakupas paykuna riki chay uywa challankuwan vidata riki pasakullanku maypi chay Jure Aywina nisqanpiraq kay distrito Chiara y Acocroan tupaq lawpi riki kay pasakun kay Huamanga llaqtanchikpi wawqichalaykuna panchalaykuna Acocro y Chiara chay Jure Aywina chaypi rikaw allukunapas purichkanta pipa allukunqa maytaq chay defensores de animales chay allukullatapas hapimos uywanmanku harkakunankupaqmi suaq kusallaña paykuna kayna chay allukuchakuna tuañurachis natiñataqmi allukuchakunata está prohibido penado ninqaku wawqilaykuna palaykuna kayna allukukunaqa riki tukuna mana chayqa travisaronña abuelachonchikunapa chay nachanta uywachankunata riki lliw wañurachillan wawqilaykuna palaykuna sasachakuy riki kay llaqtanchikunapi kayna pasakusqanpi riki wawqichalay
panichalay. Chayriki nin wawqiykuna palaykuna kay huknin alluqriki ruyaq huknin ñataq iskay ñataq riki bueno kay alluqu andino chay hina kasta rikawma chayninchkan riki hukninmi similar a siberiano chay siberiano chay cierto pues chay siberiano kay vía los libertadores pecan pero chay mana waklaman garinmanchu chay hawkam chay runamanta mikuyllata mañachakuspalla kay carreterapi choferkunaman mikuyllata mañachakuspalla kawsachakun chaynachik waklawanpas kachu kaqnin riki chay siberiano kachaykunku chaynachka riki chay manam llumpay machuchu alluqunchik sayaykunallam solo que riki color chanmi rikaw color chanmi sotichalla rikaw lasta colorcha wawqiykuna pallaykuna chay nichkanku rikaw chay ovejakuna tukuy pampapi riki chay kanchanpis rikurirullan rikaw chay allquchakuna wañurachiptin chayñataq mayupa cercallanpis kaytaqa kachkan pero mana riki antes mayu cercallanpi chaypi riki mana ima ruwakuyta atispa ahí mismo riki mayllallanmanku karqa pero mana salvanapaq hinañachu sino astawan waqakuypaq ninriki kay uywachakuna wañukusqanrayku chaymi paykuna rikaw payullanchikuna chayman a ver maypitaq kachkan riqsisqanchikuna rispa yanapaykullachunku rikaw aunque sea pichqallawanpas iskay kimsa chayllapaqmi riki recuperakunanpaq riki wawqiykuna panichalyaykuna chaynallataq kachkan niki kay yanapakuy chaskinankupak nishkan ahí está Marvel Vivanco piraq kay mana riqsinchikchu pero igual kay numerotam chaqchuykamullanku seguramente kay numerontakama riki yanapakuyta huñuchkanku a ver vamos a poner ese número kaypi nishkan rikaw kay celular 990 52 0014 chaymansi yanapakuynikita chaykachiwaq Maribel Vivanco ninrik wawqiykuna pallaykuna kay teléfonoyuq paysi chaykachinqa chay yanapakuyta nintaq riki Masarimari wawqiykuna pallaykuna Masarimari kay llaqtanchikunamanta willakuykuna chaykarimuchkan mallay mama Kangallupi riki wawqiykuna pallaykuna nina rawray qayna punchawpa rimarqanchikñam nina rawraymantaqa chaypi wakpi nina rawraykuna wawqillaykuna pallchillaykuna kunan kay chaki timpu kasqan rayku kay chaki timpu kasqan rayku wawqillaykuna panichalyaykuna entonces kaypi imataq rurana a ver creo que aquí tenemos a ver imamantaq chay yaykurullan chayman yaykunaq kararikaw uklawaman yaykurusqa señal ninchik maytataq chay qhawachkara kay a ver no sé dónde está mirando ahora sí wawqiykuna paychillaykuna bien más rimari kay programa llanchikpi riki más rimari kay panchanchikuna kay teléfono chay churaykamullanchik rikaw nishkarqanchik Kangallo lawpis wawqiykuna pallaykuna nina rawray riki Kangallo lawpi kakullachkan nisyu ancha riki wawqiykuna pallaykuna kay usyachaykamusqan hawa nina kañakuyñataq kañakuy wawqiykuna pallaykuna parapas usyaykamun travisaruspan runtu para chikchi para tukurun kawsaychanchikunata kay Akukuro lawpi kay Chiara lawpi kay Huancavelica lawkuna puklawkunapi kunañataq para hikutakuchkan yunkata kay ñuqanchik lawmañataq rupay maqtacham rupay wawqillaykuna panchallaykuna pistapas rupakun yaqa horno punku hinañam kay Huamanga llaqtapi wawqillaykuna panchallaykuna entonces kay suchakuykuna riki chayrimuchkan llaqtanchikunamanta y kay runa riki kay nina rawraytaqa rurachkan riki wawqillaykuna panchallaykuna a ver kaypi maytaq chay Kangallo lawpi nina rawray kaynam kachkan nispa kay
nina rawraytapas mandaykaman llawanchikkunan mas nina rawraykunata rimarisonchik, ¿no? Ahí, a ver si, un ratito, kaypi churaykullasonchik, maquinanchikpas apurado mandaqaman lukuyachakuchka, kunanqa, ahí está, qhawachi wawqillaykuna panchallaykuna, kaymi chay kangallo lawpiriki chay nina rawray. Wagnaña wak eucalipto planta, leuchik rupakunqa kaykuna. En zona accidentada, no se puede controlar fácil la llama. En zona accidentada, no se puede controlar fácil la llama. Arikaymi kangallo lawmanta wawqillaykuna pallaykuna kay willakuy chayari mullan ariwa kangallo lawpiriki nina rawray kakullachkan kunan punchaw riki wawqillaykuna pallaykuna kunan punchaw hayna punchawtaq karqa Huancasangospipas Huancasangospipas igual nina rawray mañam chayqa llaparuna kañakuypi kay chakichata chakichaykuchkanriki chakanchikuna chayta aprovechaspan kañachkanku hinaspañataq kikillanku travillanakurunqaku mapas wañuy karunqa chaypa wawqillaykuna pallaykuna hayna punchawqa napiri kay Huancasangospi chaypipas nishuta riki kañakurunku pues churaykamusunchik Huancasangosta ya está Huancasangos hayna punchawtaq wawqillaykuna pallaykuna hayna punchawtaq kay nina rawray qallaykurqa kay Vinchospipas kañakuy kachkan wawqillaykuna pallaykuna kay zona de Wayllay alta ninqa chay Wayllay chay orantas kayla tuaklawtas wawqillaykuna pallaykuna y kay paqchalawman chay paqchamayu chaylawman lliw nina rawrakuchkan wakiq lawkunamanta amacharullanku ñasperino igual uklawninman puririkuchkan riki nina rawray wawqillaykuna panchallaykuna pues qhawarisunchik chay kangallo lawpi kaqta chisi kaqtara qhawarisunchik chisim kaynata nina rawray riki rupachkarqa riki llaqtanchikpi kay Vinchos lawpi kayta riki tumaykurqaku fotuta desde namanta pacha rikaw kay paqchalawmanta pacha wakriki wajariki na paqcha waklawnin altula ahora que ya está un poquito vamos a paralizar ahí está ahí está ana nina rawray chaymi chisi kaq nina rawray wawqillaykuna pallaykuna y kunanpas hinalla riki rupakuchkan wawqillaykuna panchallaykuna a ver kunan kaqtañataq churaykullasunchik ya está aychik kaynam kachkankuna waqay tukuy kay paqchamanta kay foto tomasqa bueno kay paqcha qhawarinanchikpaq minusyaykachisunchik kay anchikta porque imataraq chay ruwakurun malla imama maquinanchikpis burlakuytachu munawachkanchik ahí está kayqa paqchamanta foto tomaykusqa paqcha wasi wawqillaykuna kangallo paqcha chimpan kangallo chay wasim kay chaymanta hawakuchka kay paqcha ya chay curva paqchama yaykuykuna curva chay altun cercanpiña rikaw antenapas kachkan chay alto urqupi tukuy chayta riki wawqillaykuna pallaykuna rupakuchkan maymi chay defensa civil de municipalidad Vinchos kunan sabamaraq tuparamun kunan rispanku chiki tompata atisqankuta takakacharinku waqtakacharinku hinaspa riki pasakurqaku riki wawqillaykuna pallaykuna porque imata masta ruranqaku pero mana riki wawqillaykuna chaynachu sino kaypiqa munanchik riki lliw amachaykamunankutam tuku kayla
kay urqu karu urqu waqxiwawili kañachusmi bueno kay paqcha wawqillaykuna palaykuna kay ukun kachkan mayo rika kay ukun mayo entonces hinalla kay ninarawray kan hinaspaqa paqcha llaqtaman chayaruspa ruparunqa wawqillaykuna palaykuna paqcha llaqtata porque ya kayqa paqcha cercachallañam kachkan hana curvachallañam wawqillaykuna palaykuna kaykunan kay nina rawray qhawasqanchikqa a ver, hukpas kachkanmi video, a ver, vamos a ver, ahí está, kunan tutam kay, chisi tuta qawarqanchik, nina rawrachkarqa, kunan punchaw amachaykusqanku kay rikaw, kay qhawaykusunchik kaymi kunan punchaw, hasta napipas kay tanto rupaypipas, kay naña husnin wawaychu wawqillaykuna palaykuna, pues masta miraykachisунchik kay partichata, manchakuypaq kachkan hasta ahí está, un poquito, ajá. Chaqay qhawaychu wawqillaykuna palaykuna. Hasta napas kaqay puyu qhawaychu, kay naykusqa mas notakun, qhawaychu kay naña kay narqa o colorauraq puqaniqkunaraq kay husninpas, mana uqichachu. Claro kay intipa kanchasqan riki kay wawqillaykuna palaykuna, intipa kanchasqan, kaymi chay punchaw. Y kunan tuta wawqillaykuna palaykuna kay kunan tuta kay inalla rupakuchka. Inalla kay rupaspaq paqcha llaqtaman chayaramunqa. Manan kay law Cangalloman pasamunmanchu, chuch pasaramunqapas pasaramuspaqa. Cangallo hasta San Mateo Hatunpampas chayman chayaramunmanchu chay waqta uray waqta kichkallaña kakuchkan sumaqllaña wawqillaykuna palaykuna. Vacuna frente a las polillas que pero Ninarawri. Entonces, autoridades maita, autoridad con chayta amachayachik, manaña atispaja ya, mañana ya kachungnik ya napakoyta, que wamanga pikachkan me defensa civil y wawqillaykuna palaykuna. Que wamanga llaqtapi kachkan defensa civil, kachkan bomberos paykuna tapas qayanamik. Imatan chay ruran, a ver, pitaq kunan kachkan inallachu chay tayta Vladi, kachkan defensa civil, no sé, imaynach manan kunan vinchos llaqtawan autoridadkunawan chiqnirullawanchik mana kanñachu comunicación total manaña ima willakuytapas chaychimunkuñachu kalichiki piñakuru paypa contrampi rimachaykusqa riki wawqillaykuna palaykuna, entonces no sabemos pia kachkan inalla chay defensa civil Vladim karqa rikaw inallachu pay inalla pay kaspaqa solitaykuchun ya kay wamanga bomberokunataña kachkan entradakuna kachkan aunque waqta mik wawqillaykuna palaykuna. Rikayna wawqillaykuna palaykuna ninarawray vinchos llaqtanchikpipas kay paqcha lawpi maymi chay defensa civil maymi chay bomberos kay cercallami kachkan wawqillaykuna palaykuna wankasankus uraykunaman saqacharaq rinqa bomberokunapas quizás waklamanqa hamunman naskalawmantaña riki bomberokunaqa rikaw pero kay Huamangapi kachkanmi iskayraq kachkanqa kay San Juan chayna kay Huamanga paykunataña auxiliota qayakuna wawqillaykuna palaykuna kay ninarawrayta amachaykunankupaq ya iskay punchawña wawqillaykuna iskay punchawña hinallaraq kunan tutapas rupakuchka qayna punchawra qallariyqa riki kay ninarawray temprano riki seguramente qallarirqa tukuy uray wayqupi uraypi chiki kañakurqa hinaspa tukuy punchaw altoman qhispikurqa waklaw ninkunata puririkamurqa mayu patankunata hinaspa kunan punchawqa riki urqulawmanña riki chayaramuspa kaylawmanña waqta kaykamun tardelawmanqa y kunanqa kaylaw waqtaña kachkan riki wawqillaykuna palaykuna kaywan tupaykasunchik kayqa vinchos mejor dicho paqcha llaqta kaypin chakrachakuna kachkanña kaylawpiqa
ya para parte carretera o carretera de interconexión a Pachabincho, ¿sabes? Chay zona ñamukaya Pelegon. Así que pedimos apoyo, maeta chay taita alcalde, maeta chay anga payan crítica cospa redes sociales pe rimas con a ver cae una situación pe unanchi anapacoy te digo Pelegon. ¿No? Vera Juchacón, ya ves, alcalde mana llam kaya kupting crítica y conchi. Yang pas yang kali ke rima gamon korikao. Pero kunanga kaya na sachaco y chica, sachaco porque este es incendio forestal o Pelegon. Entonces, kaya situación pega nada. Cancho y maripas ni parte de los del alcalde ni las autoridades. O pancha legona. Gracias a los amigos. Acá en Arique pidió con Atarique Highway Camuyabanchi. A China Peca y a Ninara ahora de Mantia Chananchi para el otro ha sido, bueno, Punchaucharaj, Abarganchi Chisiraj. Y a ver, nuevamente hacemos llamado al alcalde Vinchos, a los regidores, más regidor con el Pau Cachicha, bueno, Ninki Chitaño, ay, como acta chata supervisa chicani, Kuliam Cascangaman, alcalde Yam Cascan tapas nispa. Alcalde Jatica con uno de los regidores es Taita Teófilo, para ir que ina Pachino o Pelegon. Pachino para un regidor, Pachino, ahí para Yachdampe que ni Naraure Cacochcan o Pelegon. Más rimari. Chayneyata serfor nevanchika ninara ahora el manta. Serfor pas ñari que ninara ahora el gona casanta ya charjollangña y naspa nichkan que ñojanchik pas llamgason chikia nispa. Pitach chay serfor o que le gona panchele gona. A veces mana rexenchik choricao. Pi acá comps y maya chay serfor cacumpas nispa vacaninja. Nichkanche digo que le gona. Chay Serfor Merike, que ha hecho la sonche. Chay Serfor Merike, Servicio Nacional, que hay ser, pero que hay nacional en Manacascacho. Solamente aquí de Servicio Nacional, falta su N. Forestal, chay forestal. Servicio Forestal, chay Serfor. Pero mana chay la visto kuchkan, si no. Sote incompleto Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Chay soten Serfor. Maeta chay Serfor Pachapi, Cancho. Chaynis kan paegonas llam kay kullachkanko kay Ayacuchupi naspatak visitachkanko kay visitas técnicas nisqanta distritos más vulnerables Huambalpa, Pocacolpa, Chiara, Tambo, Vincho, Socos, Quinoa, Paca y Casa en asa paikuna hawarichkanko imaynanpis chaynina raura ikuna paqarin nispariko Pelegon. Zonas de alto riesgo, incendio forestales Casjanwa. Entonces, paikonas ya pillam kay kuchkanko plan multisectorial anti-incendios forestales 2025 a 2027 con Anhuatjallaren hasta 2027 que llam kay ninko canja coordinadamente. Pero mai kay llam kay ninko kay alabakunanko pa esos cosas Iskay punchauña vinchos pekay pakcha lao penina rauran may chay Serfor, may chay equipo multisectorial, plan multi, may cancho. Bombero con apawaren man, cerca llami kachkan kay pakchaga, ñampas porina pak pistalla. Así que chay camión bombero tranquilamente ringman. Brigadistas, normal, ringman,
Pero no hay, pues no hay, paykuna. Pero a ver, uyariko son chikaypi, me tukuchayko son chirinas pa imanichkansi paykuna nishkanrikaw, ñuqanchikmi kaywanriki sensibilización chik llaqta runata está bien, es parte de sensibilización, coordinación, llaqta runakunawan parlapayarispa may kañaychikchu nispariki ninapaq. Pero mana chayllachu kaypi faltachkan ser for wawqillaykuna pallaykuna. Deliton kay kañakuyqa. Cárcel niyuqmi, pero manam pipas kañakusqanmanta kunankama cárcelman rinraqchu, manam rinchu. Así que chay asuntopiqa imanishkantaq ser for, mana chayta ninchu, solamente nishka prevención, protección, cuidado del patrimonio natural de Ayacucho, chay. Aruyariko sunchik chay imatas ninkay ser for kuna maita chay. Volumen, a ver. Buenos días, mi nombre es Claudia Gamarra, soy GRD por parte de la Dirección de Información y Ordenamiento de Flora y Fauna Silvestre de CERFOR. Nosotros estamos realizando el diagnóstico situacional sobre el tema de sistema de alertas tempranas en las diferentes provincias y distritos a nivel regional, ¿no? A la vez también nosotros estamos realizando visitas a nivel nacional. Hemos hecho ya una totalidad de cerca de 19 regiones y cerca de 110 distritos. Lo que nosotros queremos es buscar el trabajo de forma articulada con la plataforma y los grupos de trabajo, líderes comunales, con la finalidad de poder sensibilizar y ver el trabajo articulado que ellos vienen realizando ante el tema de incendios forestales. Todo el trabajo que nosotros estamos realizando es en marco del tema del plan multisectorial ante incendios forestales que evoca desde el 2025 hasta el 2027. Y hace poco en la ciudad de Apurímac se hizo el lanzamiento oficial. Por parte del tema del plan multisectorial se tiene un tema de registro con el tema de nivel, tanto nivel muy alto y alto, entonces se tiene categorizado y nosotros estamos realizando estas visitas. En Ayacucho, en la región de Ayacucho se han realizado ya 2 visitas. En la primera visita se realizó hace 1 mes y medio con el tema de incidencia tanto de los niveles alto y muy alto. Bueno, chayga mañana playgon. Tienen un plan multisectorial, concientización, sensibilización. Un saludo más a la bandera, pues ojillegona palegona. Porque maipim hawanchi kaina institución kuna, kaina multisectorial kuna, llamkas janta, campopi. Campopi. Ajá, que hay cangallo, laupi, ninaraura y cerca de ojillegona palegona. Comunidades de cangallo. Y pinchos peninaraura, onta serfor. Paykunanta jamachtan bumbu platillo wangraj, proyecto wangraj, achka jolleje wangraj. Kay plan conata lanzallango, claro, siempre jolleje necesitan porque especialistas. A técnicos o chaynallataq asesores, ¿no? Asesores con kachkan seguramente, o consultores, ¿no? Más rexisca como consultores kachkan seguramente. Pero may kay kangallupi y kay binchospi may cancho resultado. Porque chihap kay llam kay manchora, como esos son de gabinete, pues, y manchay gabinete, oficinistas, pues. Llaqta marenga, maya cañacosoncho, cae nada más. Claro, está bien, esa es parte de sensibilización, chayta llaqta necesitanchikmi. Aunque sea guasin pas rima paya y camuchuncuya. De mi parte está bien, porque chaypam sutin chay sensibilización. ¿Ya? Pero kay chikam ni naraura y caro no hay serfor, no hay municipal de Vincho, seno con una perrispan, kichkacha con un caspicha con una vantaca cacharim, apunta con una taja, lintachos mi, kay ni naraura y lam kay gularga con más tachos gilakuchkan kukay. Wata tukus minao, ya 2025. 2026 hasta había coillaña, funcionario con abslam kanga,
ripuy qilla chakillankuwanña. Eso es ser for. Ma rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chaynallataj mamallay mama kay willakuy chayarimun waka arkipa lawmanta kunan punchaw karusqa derrumbe kay arkipa kamana chay purereypi derrumbe qaqayaripuy kamusqa wawqillaykuna pallaykuna hinas harka rullasqa kaqay kaypi kachka qawaychik awaychik kaypi ya kaynata ripuyqa ripukamuchkan ñurumi uchachallawya mana purinapaq hinaptinsi carrukunapas hanay horay sayakusqaku colampi yaqa kimsa tawa hora sayakusqaku hinaspas hipapi kaqa chay claro puntapi kaqa yachanku imaynam sayasqanku pero hipapi kaqa yachanchu carrukuna sayarayasqallanta huk lawnin mana pasancho imaya pasakur parochu protestachu tomachu localchu minero informal kunachu pima soy con awakman wawqillaykuna es naturaleza uchimuch con goychu uchimuch con nada manto pero aña carretera monto kurusqaña monturaykusqaña ya no había pase chaqnichkancha hasta camión kunapas carro kunapas hasta empresa kunapas ullapas chay Panamericano Sur puriqkunaya sayakusqarikaw qhipapi kaqa yachanchu imaynanpi kay sayakusqanchik ninrikaw chayna karqa kunalla uchikaykamuqa uchimuchkan mas kalamanta avanzamuchkan mas tutakaykamuchkan mira mas kalamanta ¿qué vas a hacer? Imatam ruranki kaypi wawqillaykuna pallaykuna solamente escapar nomás escapa naturaleza pues wawqillaykuna pallaykuna warmallayki kaptin protesta kaptin chayasaq policiata mandaykuspapas chay rumikunata amachan no se puede pues wawqillaykuna pallaykuna son naturaleza mana kasqachu pase no había pase ya kicharunku ratulla kicharunku mana kasqachu pase chaqa nisqanchik kimsa tawa horas carrukuna sayaraykusqaku entonces cuidawan wawqillaykuna pallaykuna cuidawan illana cuidawan kunan kay timpukunapi parapas lluqllapas lastapas ancha piñakuyniyuqmi kachkan kay naturaleza kay Pachamama que nishutam ñuqanchik piñachishkanchik mana allin rurayninchikkunawan taytanchikpis ni harkakuyta atishkanñachu eso es parte de la naturaleza pues wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu ña qasakunapas tiyarqamun qhawaykusunchik kaytañataq qasa tiyaykaramun llaqtanchikkunaman wawqillaykuna pallaykuna autolawkunaman kay chayamuchkan kay Vilcanota Valle Vilcanota wak Josqolawmanta pero kay Vinchos lawkunamanpas kay sukus mana sukulawman sino Vinchos lawkunaman seguramente ña chaykacharinña ari llaqtaylawmanpas qasaqa patallantaqa hapicharunmi nispamun willawachkarqa ayllukuna wawqillaykuna pallaykuna hina llaqtanchikmanta parte de parte Vinchos bueno kay Vilcanota nisqanpaq paqwaychata yanurusqa sarata kaypi kaypi masta miraykasunchawaychik paqway yanusqam sara kachik chaymantaqa kanmi solución humchikuspallañis anchaytapas ñuqachkarqa willamachkarqa zapatotas humchikuchkanku ama kay qasa tiyaruspan llapa kawsaychakunata seperonanpaq kay llaqtay lawpipas wawqillaykuna pallaykuna porque patachantas ña kawsaychakunata rasparunña chay nisqanku humchikusqallañam sayachkan nispataq manachu humchikuswanchik hinaptinqa quizá mastapas yanurunman
kay patachanta kayna patachantas chakraylautapas kayna tarike yanurullanña kay patachanta mana nishutachu sino patachallanta digamos, pero kay Vilcanotamanta kay willakuy kayqa huknina Vilcanota foto pero igual kayna igualito sakachkan kay llaqtaylawmanpas kay patachantas hasarqarin pero kay Vilcanotapas kay paquayllatam kay yanurusqa kay kanñachu hawach total tulluchallanña verdirayamujka kayna kay hukninpina kaypina kayna patachallanta yanucharunña chayqa chiklipachakunraqmi chayqa tikrachakuykuspan foliarta allichaykutikaqa ripullachakunñatarma kaypipas papa qhawaychawkuna papa tukuy pampapi ruyaqllaña papachapas wawqiraykunapi yaykuna ña hasapas yaykunchkan ari inama hasakunapas kay tiempukuna yaykumun chayta nisqanku chay anticiclón pacífico chay piña purikuchkan nispami wawqiraykunapi yaykuna manan chayqa fenómeno niño chay niña chayña sino es anticiclón pacífico más rimari wawqiraykunapi yaykuna más mama noticias internacionales hamyaykunanchikta kay nakunapas wawqiraykunapi yaykuna chay asaltantikunapas Navidadpaq ña subiykachimun ñarika wawqiraykunapi yaykuna chay asaltantikuna chay extorsionadorkuna imaynam kay Navidadpaq rikuq kayna fiestakunapaq pasaqikunapas suben pasaqikunapas yaqa doble triple mi wawqiraykunapi yaykuna cuestakun kay Huamangamanta Limamanpas rikaw y chayta yachaspankos hasta extorsionadorkunapas nisqaña por Navidad Año Nuevo 50%, 100% más. Echon pagarqanki waranqata ya. Waranqa pichqapachaqcha uiskay waranqacha. ¿Qué tal extorsionadores? Hasta paykunapas subichin prisionta chay cobrakuspanko ¿qué tal? Wawqillaykuna pallaykuna mana llaqta masin mana ayllun mana llakipayakuq kay runa wahachiq wawqillaykuna y gobiernoñataq kay runakunata uywakun leykunatapas paykunapa favorninpi ruwakuykusparaq ahí está pues. Si antes pagabas 5,000 ahora tienes que pagar 8,000 si antes pagabas 10,000 ahora tienes que pagar 15,000 se sube sube las extorsiones por fiestas. Chayñataq detenieron tawa policía kunata paykuna chaqay cuputa cobrasqaku. Chay cupo cobra es igual que extorsión, pues wawqillaykuna pallaykuna. Tapis policías extorsionadores. Extorsionasqa por mineros ilegal kunata ya, señor mineros ilegal ya tanto chata paganaykichik ya llamkachanaykichik paja. Wakiqtas cobrasqa 300 ta wakiqtañas 3,000 ta. Wakiqta 300 ya. No hasta que no chalemkan ya 300. Jamás carruchaykipis kasqaña ya tú 500. Tú tienes ya bolquete, todo eso ya tienes, allá tú 1,000. Allá jamás cachas minena, no, tú 2,000 o 3,000. ¿Qué tal lo que le amenazas para esto es cobrar cupo es pues, extorsión o los policías extorsionadores. Jaika kutitata que hay programa pendiente policía con alam che extorsionador nispa. Pues policías extorsionadores. Mal rimario wawqillayku pallaykuna oranchika kanraq noticias internacionales qaman pawachashunchik apurallaman rika nina rawraykuna kay llaqtanchikkunaman tuyakuykuna kachkanta chay riki demorachaykullanchik kunan apurallaman risunchik rika kaya kay tayta Donald Trump hayninpa parlaron chay Xi Jinping nisqawan presidente chino hinaspa ninakuykunku mañana ya arancelkunata cobranakusunchik ya chalin buenas kachun ya vamos a ser amigos patas ya chay nakunata ya jorquykusunchik chay arancelkunata natirik ya pa rantinakuyninchikpas kachun bajo precio chay llama subichunchik llaqtanchikkunapi chay tierras rarasta ya señor chino señor Jinping rantichakamuy amaya prohibiramuy chayta necesitani para computadoras, para armas láser, para armas de guerra, para etcétera, etcétera, etcétera.
armamento de guerra, necesita collani, ya pues quedamos amiguitos, ya. Chay arancel kunata ya, que guarda chay gozonchik, pero imata pasa con auge con pelegona. Congreso de Estados Unidos, chay senador, igual que senador ya ricao, mana senado, diputado, no solamente senadores. ¿Ah? Chay con auge con pelegona, imaninta, pay con aña con antangachkan ya. Chinata chaynallata Indiata iskaninta mana chinallata Chinata chaynata Indiata cobrazonchik 500% de arancel, o sea, más que Donald Trump. Donald Trump hasta 200 camalla chayarja, hasta 200%. Pero con India y China 500%. Acha ya guau pelegona kaiwan garike ni son chiquia. Y mapas, televisión, eso es televisión cuesta, porque televisión con la cacha que hatón taxa para tocar el precio, vamos a ponerle un precio aquí. Pero televisión cuesta 1000 soles, ni son ya 1000 soles. ¿Ah? Con actual 1000 soles. Más 500% hay que cuestan televisor de 1000 soles, 5000 soles. Carro cuestan ese carros chinos, pues, ¿no? Carros eléctricos, man Tesla tamonas para porque Tesla cuestan, carros chinos con eléctrico autónomo con cuesta la mitad de precio, por lo tanto, ya, cuestan $10,000. Que arancel con haikan cuestan $50,000. Achachayao ya. Ari kaiwan kaya mana ñuqanchik peruano kunataqa afectaba sunchu. Mana ñuqanchik ancha sentisonchu. Kayqa, kay arancelqa, kay Chinamanta, Indiamanta, Estados Unidosman llapa imapas producto yaykuqta cobranankupaqmi wawqichaykuna panchaykuna chaypaqmi kay aranceles. Paikona cobran jaco 500%. ¿Ah? 100% ricao, al doble. ¿Ah? Y 500%. Entonces, ya para y mapas ninja ricao que Mystery Map se va a disparar los precios. ¿Ah? Precio con aplico, Wicharicorón. Pitar sufren estadounidenses, los inmigrantes, los Kaiwan hasta Senadopas Yachtata, Wahai, Manjai, Kuchka. Allí en Estados Unidos, Cachicarga, está total un desastre. Estados Unidos, Manaps, Watate, Donald Trump destruyeron Estados Unidos total. Y Kaiwan, Imanintag, Taita Donald Trump. Allí en mi papá con la Senado con ñoqaqa 200 llatam churarqani qamkunaqa chaqaya más chata churachay con kichiki. Pero pikunatataq kay cobranqa kayqa Rusiata vengaspam. Rusiamantam kay China India rantichkan petroleota. Porque Rusia chaninchan baratollata chay petroleota. Mientras petróleo estadounidense chaqay tukuruchkanñan petróleo chaymi Venezuela invade piñikutakuchkan. Pichqa watap suqta watallapanch petróleo kachkan. 2030 ya no hay petróleo en Estados Unidos. Puro exportador ya kan oklaullamanta ñaranten a Estados Unidos. Estados Unidos tukukurun chunka wataparam karqa. Paimi que ama huklamantarante ama Rusia mantarante chikcho ama Pakistan mantarante chikcho ama Irán mantarante chikcho ama Venezuela mantarante chikcho ñuqa mantarante waychik achka presiowan nispamiki. ¿Ah? Pipas Rusia mantarantenga, qamkuna chaqay que China, India rantichkasqankichu Rusia man petróleo 500%. Chaypi niskantaq pipas may llaqtapas huklaw llaqta nisunchik quizá Perú pas kanman, Bolivia pas kanman o Venezuela pas kanman, o sea may llaqtapas
Rusia manta imatapas rantenga, principalmente petróleo. Igual 500% de aranceles como castigo. Ay, que hubiera escuchado con, no sé, bueno, ya está con una bagache, pero bueno, que vanga. Y matas pinsango. Rusia tamana ñarantin acuñachu petróleo, o Rusia man tamana ñarantin acuñachu petróleo, de no teme Rusia huachayaron. Manañ julgin kangañachu cha armagon arantinan, penaten guerra pen perderon janes, pachaypaq mediki. Ma re Mario Aguilegona Palegona mana chayllachu. Israel atacaron un campamento palestino de refugiados nisjanta. Vecino llaqta kay palestino gona Palegona. Aquí conan su tinchachkan palestino gona gachay. Reino del Norte de Israel nisjangonam nisparicao, porque el Reino del Norte chingarol garek. Naptin chaymanta conan gamare corencho ricao. Entonces, paikonam nispaniskanku chay piscasca campamento de refugiados chaymans de kay taita Netanyahu bombardea kachin. Campamento to aglegona. Campamento pegarona un tareach kan ricao. Por algo pues campamento. Chay atacaron kay taita Netanyahu ay na chiknele ora kay wera gochagona chay atacan ricao. Kay llaqtata mana chayllachu. Gazatas atacaron anchaymi kachkan mana kay churaykamurqanichu. Pero yuyachkanchik. Gazatas atacaron kay werajucha Netanyahu. Pero Gazapeja kachkan nirqaykichik rika manachu chay pacificación taroraron. Hinaptin chay pacificación taroraruptin nirqa korikao konanja ejército de Estados Unidos chaynallata ejército de la ONU más recesa como cascos azules, o sea cascompas azulea pero militar con allá paikuna cuidanan para que chay pacificación firmas carga nacho nimpa Hare Krishna nincho pai firmarachir chay gasawan chay pacificación ta inatin chay promesa carga Imam, ejército de Estados Unidos y principalmente cae ejército de la ONU, los cascos blancos, chay pacificación nisjanta respeta chinangopa. Pero imataj pasaron guaujillagon, cae Netanyahu chay cascos azules tapas bombardeaico. Ejército de la ONU, porque chay ONU pichay cascos blancos, cascos azules pega kachkan. Liu entero mundo pe ejército, kay Perú papas kachkan, Perú pas mandanme tropata. Watan, hay que watapaya chay pitiamun chay tropanchik. Rengo temo y siempre kachkan, cascos blancos, armada rico, ¿ah? Kaina ima paskan inaptenga siempre ricao más tanisidas para ya cada yachtaman manda y 50 más 100 más ni solita y congo entonces chay gasa pejatiachkan chay cascos ejército de cascos azules de la ONU aujile con palegón chaytas bombardea con kay Netanyahu tense ONU nigoron que pasa pues Netanyahu imagina pita ejército de bombardachkan que jampas pertenecen a ONU Cayman pertenecen ya a Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Perú, todos pertenecen a este ejército. Imagina más ya ejército taja, a ver, ya está bombas de con que no tienen. Con ya está con allí piña caramón jampa contra él, piñoja para contra él, man respetachis gaire. Jampa ejército de quechu. Junjarus janin niña ta. Y menan junjaron que cajanin para firma chican chiche paz niscanta. Chajas Krishner niscan firma chican. Egipto pera. Así pues, au. A ver, tapucha de cosas, tapucha de cosas. Ari cierto casja, pero manam ham kunata chu bombardear aquí coja niñata.
Qamkuna chay sirkaykichikpim kachkarqa runakuna no sé ima runaya purirqapas chaytan bombardearaniko qanatinmi pantaros pariki chay balayku chay misilniku pasaramusqa nin. Imana pasaramunqa mana que kay ejércitoykuqa sutiriksi chaya cascuchampi son cascos azules color chay azul color chay ojillaykuna palayan casconko kay mientras kay ejércitonchipa imaynata a ver casco imaynata kay ingeniero kuna mana churiki tukuy color según categoría según rango ¿ah? Y chaynta kay policía kuna pa mana policía kuna royak wakik paklo cha royak policía ne ¿ah? Ejército pañeta murucha rico ojillaku murucha kay verde chay o yana chay no sé murucha. Pero kay napaja chay ama pantanapaj se justamente riki cascos azules cachonispa chay color chanta rik choraygos haku chay ONU chay Naciones Unidas pe parlanakuyguspa. Chay gari que desde kay ONU organizagos hanmantam existen chay ejércitoja onay. Entonces paykunata bombardeaykun sumakta anyayku pantaros qanikomi pampachayku aykuya cercaykipitaqmi ki muyu kachachkan chay mana allin runakuna chaytam atacaraniko hinaptinchik soldadoykuna pasarachimun misil qamkunaman chayna pasakuchu wawqillaykuna pallaykuna netan yaqa allintam burlakun ONUtapas wawqillaykuna ONUntinta atakaykun misil kachaykun antes mana chay ONUkuna wañurunchu. A propósito chusmi kay atacarqa porque kay ONU kasqanmantan chay ONU mancharachishunchik ripukunaman nispachika tumpata minuciaron kay Netanyahupa chay Gaza atacaynin tumpata hayninpa atacarin riki iskay kimsata kutita y chayman sosigayku manaña pitapas atacayta atispan kay campamento de refugiados palestinos nisqanta atacaron. Hinatinmi kunan nichkan Irán ñataq nichkan amam Israel ni qhawayllapas qhawarimunkichu yanqataqa misilnikin mandaykamunkiman nisman qaynim qhawachkarqanchik yo tengo 3000 misiles chay qhawamusuchkanki huk chaytawan insultachaykamay chay llapan kachaykamtinmi chay Israel chinkarunqa nispa man chayllachu kay Iránwan kay na Arabia Saudí nisqan se formaron con un nuevo OTAN. Bueno, huk sutiyuqtaña rika, pero nuevo OTAN. Igual que OTAN imaynam OTAN riki cuidanakusunchik hukaqnin llaqtanchikta pipas atacamun llapachanchik sayarispanchik hayananchik atakawanchik nispa rika. Y chayna riki Iránwan kay Arabia Saudí firmaron chaysi wakiq llaqtakunatapas invitachkan vamos a crear un nuevo OTAN árabe. OTAN árabe eso tengo wawqillaykuna pallaykuna rimari kay programa llanchikpi rimari chayñata rikao Maduro wawqillaykuna pallaykuna nikurun kay semanata rikao renunciakusaqmi pero iskay watata dejaykuwaychik llamkachaykunaypaq chay iskay wata cumplichakuykunqa hinatin ripuchakusaq ama preocupakuychikchu iskay watata dejaykuwaychik nispas ninmangasqa Maduro rikao aunque Maduro manta rimaspaja kay guerra informativa nisqankachkari o guerra de la información chay maqtachatam rimanku ya Maduro manchakuchkan katkatatachkan pakarayachkan ñam ripukunña nis achka kutita leerqani o yarirqani videokunata chay TikTok chay videokunata ñas Maduro ayqirun ña ayqichkaqta riki avión ninta harkaron nispa bueno eso es guerra de la información wawqillaku chaymi kay asunto sumaqta taquichachakuykospa kaykunata qariki chiqapchaykuna kay mañakusqanqa chiqapsi wawqillaykuna pallaykuna Casablancata riki mañakun y kay publicasqa kachkan New York Times nisqan chay hatun periodista chay ocuperiku wawqillaykuna pallaykuna kay Estados Unidos hinasbataq nichkan pero ichaqa chay iskay wataya llamkachanaypaq dejachaykuwaychik kay petroleotapas rantichakunaypaq Estados Unidos munanki petroleota rantikamusayki kachkan petroleoqa suficiente rantikamunaypaq yachasayki hina nisparaqsi ningu wawqillaykuna pallaykuna pero tayta Donald Trump imanichkan ya manachusmi aceptaq tukuchkanchu
Mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu. Riki kaymanta rimarisqaqa. Sino a ver kaypi churaykamurqanchikchu imaynataq ankaymi riki, cierto. A ver, vamos a ver. Ajá. A ver, un ratito. Ajá. Listo. Kaymi chaqay kay noticia. Imataq pasa con wawqillaykuna pallaykuna. Kunansi chayaron ña chay na Venezuela chimpanman chay macho chay portaaviones 4,000 tropayuqsi chay portaavión ta muyriq nimpiñataq cuidaqninkuna kachkan fragatas de guerra, helicópteros, misiles, imakunan chay cuidan chay portaavionta. Chay si chayaron kay Venezuela chimpallampi cercallampi kachkan manaraq kay Venezuela lamar huchanman yaykunraqchu, sino chay aguas internacionales nisqanpiñas kachkan kaytaqa. Imapaq chayta kay Donald Trump mandaykun chay rurananta porque kaypim manchachiyta munachkan justamente Donald Trump riki kay Madurota. Acá jawarishpaqa Maduro riki atacaron cualquier mejor puchakusqa nispapas ayqichakullanman nisparikaw, pero Maduro pas asesorasqam kachkan riki por ejército ruso y ejército chino, ejército de Corea del Norte, paykunas kachkan kay Venezuela, pero wawqillaykuna pallaykuna allin cuidasqa kachkan. Manan atichkankuchu chaqaya sia nisqanta mandaykun Donald Trump rispayaykuspa chaykunata waqachimuychik nispa tapi may atinchu wawqillaykuna, mana atinchu. Pero kachkan alerta wawqilla, alerta kay semanatapas yaqallas guerra mismiriron yaqa chaya, yaqa sapa semanam chaymanta rimay. Imataq pasakun kay semanata chay macho buque petrolero ruso nisqansi Venezuela lamar huchanman yaykuypi atipakusqa hinaptinsi chay macho chay portaavión chay cuidaqninkuna chay fragatas del ejército estadounidense chaysi harkaron wawqil, chaysi qhawanakurunku chimpapura macho. A ver, pitaq atakanqa, hukninchu atakanqa, huknin mientras chay naqariki chay napaqa chay Rusiapa chay petroleronqa, chay tanque petrolero chayninqa petrolata apan manay chayqa ejército mientras hukninta ejército hinaptinsi chay tanque muyuchaykuspam pasa con Cuba lawman. Ñataqsi kutirimun hinaptinsi kaqllariki chay suyachkankutaq riki suyachkanku chay narcokunatam chayriki kunan harkachkanchik Estados Unidosman chay droga apamuqta nisparqa. Chay cuento riki wawqillaykuna pallaykuna. Porque chiqap narcos kachkan hina kikin Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna. Yanqa riki chay apapachakuqkunata riki atipakun paymi narco nis apapachakuq ima chayñu nata riki micro comercial chaykunata comercial chaykuna. Chiqap kapukunaqa kikin tayta Petropa nisqanpinapas kikin Estados Unidos chay macho bancokunapi churash chay Donald Trump vicinunraqmi chay wiraquchakunaq ninriqa. Yaq kimsa kutitas chayna tupanakuran wawqillaykuna nispansi kaqlla muyukuykun naman Cuba lawman muyukuykun. Chaymi wakiq nisqanku chay petróleo juntayniyuqsi naman Venezuelaman petróleo tumpata pisikacharishka apachkan ninku. Cierto, chuchay imayna, pero Venezuela pa petróleo kakuchkanmi suficiente tamranti chakuchkan yuklakunamanpas. Pero huk rimay kayqa isusaq pakasqa rimay mana kayqa chiqapchasqachu, porque chay wawqillaykuypiqa son buque petrolero juntayuqmi Venezuela atipakuchkan Maduropa manaña petróleo kaptin nispa chaynanpam chay willakuyqa purishka. Pero ñuqanchikqa pakasqachatapas tarichakurunchik willakuyta wawqillaykuna pallaykuna atin chaypi imanishkantaq. Chay barco petrolero pega armatas apachkanman chaysi chay tariki
chayachiyta munachkan imaynatapas kay Venezuelaman. Chay petróleo cargayuq tukuspallas apachkan armata. Chaqayaos ari ñuqa yuyachkani chayllarqa Venezuelaman yaykururqa Rusiamanta yanapakuy o chinukuna aparqa hinaptin chay aparqataq petroleota inaspina chay ukumpitaq aparqa llapa chay condimentuchankunatapas chay petróleo ruwanapaq chay aditivos nisqankunata. Podría ser, podría ser. Bien, a ver, kachkanraqchik tiempo ripuchakunanchipa ñawqllaykuna pallaykuna. Kay guerra Rusia Ucraniamanta rimarisunchik. Tayta Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, paymiriki kachkan lanzasqa al premio Nobel de la Paz chaskinanpa chaytami chay Marina Corina quykurqaku. Chaymantan piñanakuykaron hinaptiriki imanaron chay premio hukninkunata Donald Trump hinalla chay premiota ganachakuyta munachka. Tinmi kaqaya cartay con tayta Putin, tayta presidente ucraniano kayta mandamuykichik kaypi kachkan 24 puntos kayta ya cumplikachisonchik kaypi nichkan chay tawa llaqtatan ñari que Rusia dueñuyachkaña chay llapanta quykusunchik nispa llapanta quykusunchik y kay llaqtatañata y chaymanta kay lawmañataq kidan hina Ucrania chaypi kay paz karuchun chay guerra tukuruchun nin hinaptiñataq chay presidente ucraniano chay Volodymyr Zelensky allin tayta Trump chay plannikita mandaykamullawanki manam sapallayqa tiantiyayta atimanchu kachkanmi amiguchanchikuna nuestros aliados de la OTAN Comunidad Europea chay OTAN paykunata ya tapuchaykusaq chay tapusqa rikinati wakninkunaq nima chay kasonki no mana minatin mana kasuyta munachkanchu chay tayta Volodymyr Zelensky pero kaypi ataquikuna allintas miskikacharin kay semana tawaqllaykuna pallaykuna chaqaya Ucrania riki misilkunata mandaykusqa Rusiaman hinati Rusiapi achkata wañurachun wawqillaykuna misilkuna chayman piñakurun Rusia naspa maqtachata atacarunñataq Ucraniata y chayna guerra kachkan wakiq soldados ucranianos nisqañataq semanaña atinñachu aguantayta yarqaymanta imamantapas hinas mejor ayqichakusunchik nispa ayqichakunku chay ayqichakuqtañataq hina ejército ucraniano balearqari qipanmanta chay qipanmanta baleasqantaqa chay guerra qallarisqallamantaraqmi yacharqanchikña incluso karqan videokunapas chay fichapiqa kunankunaqa manañam porque chaykunata prohibinakurunku rikaw pitaq chay mandaruqa videota no pinqayman churachkanchik chayqa pena de muerte es traición a la patria nisqanatimi manaña chay videokunata grabanakunkuñachu wawqillaykuna pallaykuna entonces chaynan kachkan kay tayta Donald Trump chay premio Nobel de la Paz logranan rayku kay cartata ruwaykunun rikaw chay plan de pacificación nisqanta riki naqa Rusiaqa allimi mananchu ya Ucrania ari nichun ama nichunpas nispa riki y Ucrania riki mana munakachachkanchu wawqillaykuna kaykamalla riki karqa willakuy wawqillaykuna pallaykuna kaykamalla karqa kana paqarinña riki willakuykuna tukuchikasunchik noticias internacionales puchurqun achkachara porque ari kay manga llaqtan pinchu llaqtanchikunamantataqma willakuy chaykamalla hinati chaykunata riki willakullachkarqanchik wawqichallaykunapa nichallaykuna chaynaqa riki chaynaqa paqariña riki paqariña mas willakuykunata qhipirikush chaykamallachkasunchik kaynatam kay revista semanal rimarininchik tukupayninman chayaykullan wawqillaykuna pallaykuna ripukullani Rimarininchik
Punchawpa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rima rininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.